Nema velike ljubavi bez velike radosti, ali i bez velike patnje. Verujem da nije nimalo svejedno ni nam, ni vama, poštovani gledalci. Kapitan, odnosno ne, Danielson ništa go! Promašio, odnosno odbranjuje Bajković, a lopta se odbila do prečke. Dakle, Danielson Ferreira je promašio u 7. seriji i Crvena zvezda je pobedila sa 6-5 nakon penala.